Hayırlı kеш брат һәм братлар. Син күрәсеңме, син ничек яратасың? Син безнең күңелгә кергән шәхес буларак син әйтер сүзләр бик күп. Шуңа рөхсәт итсәгез, без ул сүзләрне шигырь юллары белән җиткерәбез. Илсия брат. Туры сүзле, гади булганыңа кабул итте бит сине күңел. Үзең булай акыллы да кебек, тик барыбер фәрештә түгел. Безнең җәйләүләрдә тургай булдык. Ачы тавын йөрәк елатты. Торып басың тотып бастырды да, җан ярсуын күзен чылатты. Бөтен үсемлеккә җыр яздың син. Бер бөҗәктә инде калмады. Язмыш җиле күпме сынаса да бирешмәде. Арып талмадың. Милли көйне сузып җибәргәндә күңелләрне әллә нишләттең. Син бит үзең нормаль кеше түгел. Йөзеп ашыгып син милләтнең кабатланмас талант иясесен. Үзең шундый беркем өйрәтмәгән. Син бит күптән халык күңелендә атказанган сиңа кирәкми. Халкын сөйгән ак иҗатың белән сәхнәләрне балкып быраттың. Чын күңелдән мөслим бүләк итә сиңа карандашым, китабым. Güzel. Canım. Kaşan yazgan demişti. Bu ne bu böyle mi? Hakikaten. Kızlar, siz beni belki bilen kaşan bir uğraşırsınızlar. Çünkü ben şimdi kumuldan, güzel söyleşkende farklı yemeğden senin uğruna kazandım. Ben çınlat da onun kileşenin işlettir kazandım kurum. Alıp gitmesi gibi. Bana kadar Firdus tezrek olup çıktıydı o. Firdus alıp gitti paşti. Ama ben hazır edem, sen amin edem. Gül şunda toplanırma gerek. Çünkü mındık şahıslar, onlar bütün dereceleştirmek işlerdir diye bölümler. Ben yüzümün altında da edem. Eğer de bu kişilik dünyasında senin gibi zor kumullu, ihlas kişiler görek olsa, biz bütün derecede yaşayan buluruz. Her bir oğulga, hatta her bir rayonga bir güne olsa özel gerek. Bütün sinjitekler baratırlar. Rahmet işitilişin tügül. Canı kuşkanğa göre izgilikler kılıp Ben seni şiksiz görmedim. Ben seni şiksiz yaratam. Sen, пожалуйста, benim dünyalarım görüşmüşe katıp gitmeye gideceğim. Ooo, yara, yaxşı. Bizim barımızda da köşten açmadı. Bunu Instagram akılmamız yani. Firdus bulup koytar. Кисіп кіні көй. Көй бір жерлері көй. Firdus'ka bir zor selam et, değil mi? Şöyle люблю, не могу деп етті дейін. Рахмат, бек зор.